Go ntura yetu ana tutira na bathomu twethi nyaka mucemanio ni gakamete no twakomanaga kwario ma tutirona muntu go twandikira no twana ti bathomu mbara ye ko no twakaga stima muntu akothia karomo autu akandika na mbita utamba kucithoma ana nyomba cietu ciabera takana ka bethirie nyomba ara gwende kube ya bethirie mwanki wanyamura warukoya ko atigete kuthi muro ni gotaro ya nyomba tendebere no diega ndo twamutharira bai kundu ko gwete ndego kwena manto maingi muno makobe ana beto wa bakebethageria wa kwena ana beto bakirete charuni kweri mbinge bwe ira ikonetie stima ariromba mubungu wao Gitonga Murugara kubekira stima kenda batiga gutigiura nyuma na kenda baomba gwitethia nga Murugara gwe mujumbe gwetu njo twekere stima no tunwekete babange kinya na ukwa ni mukothi machugi no teke kogwe ne Murugara na twegerwa kiona ya twekere stima bai no nto stima ini atutethia kuiga biashara cietu kuiga macharuni na kila gintu bakona gwira mbinga mo bagatiga kwiya bagatiga kuthi kunywa bangi bagatiga kuria mira imerani okubarende bakinya bangi baeto agakora bakaiyo tugo twekere mwanki tone no gwera tio tone baba tukona twanya marira mono kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Right, na nikumira kinda tunende tukona kanya ka kuno kandi ugeta kura nonto chokera tukida tuchokera na rono rwegintaire kwedere kichwana na chokendo tederia kurwa na ariba anabariba baba nake kogeyu Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Tukuwate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Karumo TTI ne kugwata ogeni arito bonthe kire wandikithania Bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET jagitumikiri tongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ne amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chonde. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo. Some things don't arrive, they've always been.
Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Right, tuchokera ni antinende ritanjira emoyo ukabona na yubya kureo kiriana barero ngiro gimamero ibedrete nende bagiritanana baba rinjira mwanya chewi kabira kere bidawro ngamirete mutaratara yo Susan Kimathi awete kaita kakugorora tauro cho deriro bangebo bedera nindi bakeya yubi ene ya mero yeto 24% teenage pregnancy kana ana beto bara teenagers 24% ibethagira bakigea mimba cia mapema walira ntere chegembe kwithirite ukionekana ana abaingi banini bakiwata anda abari cukuru na guta acukuru ende kuringana na Susan Kimathi urani murungamiri gumanto megio ogima abocia kana reproductive health augete kuringana na gasave kara twathithirie very fast tuonire twana twetu twingi tutumairwa mono riria tukuona twagurirwa pand yani ni untu batumba kwithira bena pand bagaswa muntu kubagurira riu muntu uyu in return akabera ni untu rimwe aciari bate kwa fund akabera bamame nabo kenda bomba kuba sustain na twari rais tena riria na betu batwari bakubena ntuko yuciao cia mweli baba ingi batejaga skuru wategera twana tutingi turatwethirite tukuma skuru twethirite tumite nja cienokea maybe aciari baba ingi bate komba kwa fondi kinyoba bagurira sanitary towels aciari baba ingi bate komba kinyoba kubathia kuria ukethira twana tu ito tumirwo ni antu arume bothoku na tukomba kugwata kinya mimba cia mapema atariretie na kuwa ibaithirite bakirutana arito macukuru nikenda bathina mbere kwithirwa akimenya utumira atauro ira banjirite kuthondeka acha akuthambagia na kwanjiria gutumira akairi thirite tukeja kuritanana mantu ya muriere uraba batere gukaraboya uraba batere wikotheru uraba batere kuthithia rira banjiria kuona ndamu yao ya mweri na bora turethirite tugitana mbere na program iji twejire kurealize na baba ingi bena challenge kana bena thina ya kuona sanitary towels kyo twejire na idea ije ya kuthithia pand cia gutumira turi cieta reusable ni untu mwana tumira akaora anikerio ene kendomba gutumira ntuko eu ingi na pandiji akethaira akimitumaira akaora akanika agapack mweri jojo unge otau nkinya mianke 3 na ito bathomithitie uria bakauraga na uria bagekaira nikenda ite kureta infection ito baritanete kinya uria bagatumiraga kinya panti ciao igitarira baura panti ciao ito baritanete kwanika panti ciao aria omerio ene ikenda panti ira cioma bwega itikethira ige Kumalara Gebe North Petan Class Chabare
Ubunge wa Marakara Kembioki Elgoret wake bwa chukuru yonda itare ya KMTC ntere chama gutuni akiwa kwa chukuru inende kwa kuria bonene nture yu akiaria karekana weta ntuko charua munone ende bagaka nyomba chakurara cheritona aramenete rutero ragani na thirikari akiuga batina mwerekera iyo thirikari ina matunda ya kuoneka. Gĩcigo mbunge kia Mara igĩtethekete na cukuru ya KMTC ya mbere kuma Nthĩgũrũ ĩraumbwa. Namba 2 mbuge twĩjĩte atwĩte ku launch kana ground breaking kana kwambĩrĩria gwaka cukuru yetu ya KMTC Mara campus ĩrĩa tũgwaka Magutuni. Bunge wa gĩcigo mbunge gĩkĩ Kare Kembioki akĩrugũria waki bwa KMTC ĩno mbarĩkia Magutuni. Augite gikinya mweri wena mwanka tuthiete kegwe kurikana tayari ari bambiritie kuthongira cukuru eno. Twacoka twabanenkera title ikiro ma KMTC twacoka twabatu twakana ambi na thirikari itari kunenkana ambi twakana CDF na ya Mara ya tukane kunenkana ambi sejo ndi kwendekana ya waka project ije tukuyambagirije na tugirikagia na tuli expect project ije mbagule completed by April next year. No already ntumoirande na jokuma ke His Excellency the Deputy President ambera jatude ground breaking today mbere tukinyari into awe goro twekera slab na yatakuwa hapa ejete commission gwaka kwa hostels. Kare kiaugite koja gwa KMTC eno mbarikia Magutuni gugatetheria ukuria bwa mbarino cia Magutuni. Tumalize ili tuende the next level ya kuifanya operation. Number 2 niseme kuna maneno ya hostels. Already tumeongea na serikali ya President William Ruto. Imetuambia immediately tuanze hii mradi yanze na wakuje wafanye inspection. They will equally be able now to start building the hostels at that campus. So we are very optimistic within the next 1 year or so tutakuwa tumemaliza maneno ya mjengo na vile hostel itakuwa imemalizika. Yatho nigike munini wa gavana Nyaga Muisiraeli augite KMTC eno igatetheria gukuria cibitari ya Magutuni. Tariu igaukiria cibitari yetu ya Magutuni. No nto one thing and abone bagaura practice de inwari cibitari yetu ona services igatuika ikarani na mpwe muno. No nto ari mwedagira ndagitari banini student beku bagatuika assign to that work na bendere mbre na wiro. Kiripotera ndeto cia weru kuma gĩcigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mugambi. Thirikari ni uretunende ukari kundi bya CBO nontibi kureta oguni matorene bakiare bambatungiria bore baugite ikundi binende biretangwa tano na maendeleo matorene na pia dira bietetera kwa bikaomba gukira kinyankoroki. Atongoria bagi siasa kuma bori na mwito mwiba kuromba thirikari kumira mashinani batethia antu bara bari ikundini mwanya kaingo nkinya bomba kwibukiria nkuruki bataririte uguni bura bumanagia na mtu kwithirwa ri gikundini. Mawito kwenda kuria afadhili bote ante kana thirikari na ari itutethie thirikari ne jaga tethi ikundi ya bibi iturije kwa mbeca cia thirikari ciende na county government mbeca ira ciende na county government itukuria atongeria betu ba county mbeca ira cia ikundi ichireterwa ikundi ya bibi mbeca bikaya wa mbeca bigakura kundi bibi ndendo bigwatithania bie gintu kimwe tombe kwethirwa in future twina gintu giutethia ekuru baba tutigakana tukirombaga kana tugieta iraki twethirwa twina gintu gigatutethia turi mwingi na turi gintu kimwe turi kundi bia nture kana bia wondieji aro tukujite kubongera mbeca tumekishua tugokeria kuma nkando tugokeria naja marinya tugokeria gweta nara mojojone tugokeria michogomone na getimene. Ikundi ya CBO kana self help groups ni avenue imwe ya kuongera utonga ndene ya constituency kana ndene ya ntura cietu. Ikundi rire igwatene kana rire ikundi biuthurene iba kuomba gucenjania mathuganio kenda bomba kuona uria bomba guciukiria bongwa na rira nacho siasa gukarataka ciambiritie mururumo atongoria babi bakuromba siasa bara bakuromba ite mwanya batikaringe siasa cia irumi inde baringe cia maendeleo kaingo mwananchi wa kawaida atetheka. Turenda siasa safi turinge siasa ciena mathirio te siasa cia kuga wena mbeca nyathira wena mbeca wathira mbeca menya te mbeca cigatuma antu baba gitabura kethe otiomonia uria bagatetheka ugoethira wena mbeca na bamwe bagweto nyama rioto ya mbeca bamwe bachieta mbeca na ndi nyathira wena mbeca gwe onya antu ba ora bagatetheka njoni ora gikundi bibi gakura na kira baketho bena future njega
Wewe na mbecha na wena ngari nene meigo wena chie kuroba batena biote sawa. Na ndio bani ora baga kurano ora baga. Na bongere tiko karoke wera ora wena mbecha. Ndio tio batethia. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Agera kuna ati onde Kenya nende murikete kwithira kianda mite bilioni 15 nende akari wori to kumenyerera na kainge kwanda mite akira Silas Ekeza odiani murugamiri wa clubs chenyo moche mido augete nkiridano ate kanto na kinyenyo moche kithakani batire nende kuthira kenda gutikethiro kwina thara ekumania nontobo. Silas Ekeza nori murungamiri munene wa Drives Clubs of Kenya Ntreche Mount Kenya aruga kwina bate mwingi ikundi biti bya kithirikari no bichi cha thirikari kugwatanira kiri moroto jo kwanda miti bilioni 15 mbere 2030 akiuga jabo iba kugwatanira na masukuru mono kiri kwagirithio ntububu. Kwa sasa tunaweka mikono pamoja kama mashirika ya kibinafsi na Kenya Wildlife Service na Kenya Forest Service kuhakikisha kwamba tunapata miti ya kutosha na tunasambaza katika mashule ili waweze kupanda miti. Tunaelewa wazi kwamba ni muhimu sana kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira. Ndio maana tukifanya hata na shule tunashirikisha pia walinzi wa shule, kwa sababu nao tukiwaacha nje hawataweza kufahamu umuhimu wa shughuli ambazo tunazifanya. Nera kugajakire masukuru barege tocho kukurukira clubs mwanya ku hivi vilabu vina enroll wanafunzi ambao wako na nia ya kuparticipate katika utunzaji wa mazingira, na vinaleta wanafunzi pamoja ili kuweza kuwaza na kujadili mambo ya utunzi wa mazingira, yakiwemo mambo ya badiliko ya hali anga, ikiwemo mambo ya utunzi wa wanyama, ikiwemo utunzi wa misitu, upanzi wa miti na mambo mengine yote, ikiwemo hata mambo ya sustainable agriculture. Rutero rungi na rĩrĩtio ndo achukujero muno chiambiti cha kithaka na mwingi. Kuna mbinu kadhaa za kuishi vizuri na wanyama. Kitu cha kwanza ni kwamba ukimwona mnyama ambaye unashuku anaweza akaleta shida, kuna shirika la Kenya Wildlife Service, tafadhali unaweza ukapika ripoti huko ama upige ripoti kwa chifu, ueleze kwamba kuna shida ya mnyama fulani anajaribu kutuingilia na tunaomba arestrainiwe. Kenya Wildlife Service watakusaidia. Pia wananchi tujaribu kujituma sana kwenda katika Kenya Wildlife Service Education Centers, kwa sababu wanatuelimisha tabia tofauti za wanyama. Pia tuhakikishe kwamba misitu tunailinda, kwa sababu unaona tunaendelea kupanda misitu. Tusipoipanda ina maana wanyama hawana makao yao nyumbani, hawana mahali pa kukaa. Kwa hivyo wataanza kuja kwetu huku kutafuta chakula, watakuja huku kwetu tunakoishi kutafuta kivuli. Antuna Ntotosha Weru TV kumegembe North ni Edwin Gatobu. Right, niwega tubuno nto bwande tuno no tukudate karakatanta kinda tucheto no beno nto bakudro atanete na bahtu moneto madidia au cremorin kinamina nigeto Phineas Imana.